Сүйүктүү көрүүчү, мен Ош жергесиндемин. Буга чейин Ош жергесине көп эле жолу келгенмин, бирок дал ушул юнтанзы деген тамакты жеп көрбөптүрмүн. Анан кече жакында гана ушул бир коллегаларымдын баракчасынан көрүп калып, кызыгып, анан Ошко келгенде сөзсүз түрдө барам деген болчумун. Азыр дал ушул юнтанза саткан эженин жанына келип калдым. Жүрүңүздөр, баарыбыз чогуу биргеликте барып, ушул юнтанза кандай жасалат, баарын биргеликте билели. Анан сөзсүз түрдө ошол юнтанза тамагын жеп көрөлү. Кеттик. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыз эжеке? Жакшы, рахмат. Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Аллахка шүгүр, рахмат кызым. Ысыкта суу элесизби, кыйналбай элесизби? Рахмат, шүгүр Аллахка. Мынакей, эже сиз болсо интернетте аябай көпчүлүк көрүүчүлөрдүн көңүлүн буруп жатасыз. Көрүп калып атасызбы өзүңүз дагы? Таныштарыңыз айтып атабы, интернеттен көрүп атабыз деп. Рахмат. Элге рахмат. Шунчалык көңүл буруп бизди чыгаргандыгы рахмат. Келиңиз, ошо мен дагы каналымдын бүгүн көрүүчүлөр менен таанышып, өзүңүз тууралуу айтып бериңизсе, анан сөзсүз түрдө дал ушул юнтанза тууралуу да сүйлөшөбүз, Майла. Өзүңүз канча жаштасыз? Атыңыз ким? Мен сизди ошо юнтанза саткан апа деп эле таанып калдым да. Анан кайсыл жакта төрөлдүңүз? Мен ушу Ошто төрөлгөм, Юго-Востокто. Ошол жерде чоңойдум 64да. 62-жылкымын. Көрүнүп экенсиз. Рахмат. Атыңыз ким? Миясареже. Миясареже. Канча жыл болду бул жакта юнтанза сатканыңызга? 9 жылдан өттү, почти 10 жыл болуп калды. Анан менден алдын атам саткан, үкем сатады Гагарин көчөдө. Атаңыз ушул жакта сатчу? Атам ооба, шу жерден базаргача барат эле. Бишевой рынокто сатарды биринчи. Юнтанза деген бул мен көрүп калып аттым, мындай бир бизче айтканда камырдан жасалат. Камыр ооба. Анан кийин Барына чексиз. Барына чексиз. кандай болуп жасалат? Кайсыл элдин тамагы бул? Бул уйгурский блюдо. На самом деле бул уйгурский дунганлардын блюдосы да. Уну мени дедушкам, аталары, ошо дедушкам акасы Кашкарга өтүшкөн да. Ошол жерден үйрөнүп өтүшкөн. Дедушкамдын акасы ошол жерде дунган уйгур аялга үйлөнгөн. Кайра өтүшкөн булар. Mo Facebook'ta основной яркий кылымын деп чыгарган мына дедушкамдын фотосу сайт бозулар экен деп. Ошто биринчи юнтанзаны Ошко алып келген адамдар булар. Сиздин чоң атаңыз алып Чоң келген атам, экен. мени чоң атам болот. Сайт бозулар экен деп. Сайт Ош ресторанларда иштеген бул адам. Демек, ушул юнтанзаны Кыргызстанга сиздин чоң атаңыз алып келген. Ооба, чоң атам алып келген. Юнтанза на самом деле уйгурларда болады, лекин биздикиде эмес. Уларда рецепти башкача, кургакыраак болот. Сиздер бизде бул чоң атап жасайсыздар. Башкача кылган рецептин өзгөртүп алып чыгышкан да. Анан күнүнө канча юнтанза жасайсыз? Менге бу жерге 70-80 чыгарып беришadi. Men shu yerda turib sotaman. Үйдөн жасап беришет. Үйдөн Kimler жасайт? Singlim жасап beradi, kelini bilan. Ukam Gagarin ko'chada sotadi. Mana shuni dedushkasi. Күнүнө 80 баары өтүп кетеби? Tugatamiz, chunki bu qolgan tomoq bo'lmaydi-da. Tomoqni свежий sotish kerak. Bir күндө 80 штук сатат экенсиз. 80, иногда эл көп bo'lgan, studentlar көп bo'lganda ko'proq sotamiz. Азыр демек каникул болгон. Каникул болуп атат, ооба, азыраак. Студенттер көп болгон учурда көп сатылат. Ооба, студенттер. Канчага чейин сатылат ал убакта? 100 та 120 та ham ketishi mumkin. Келиңиз, ачып көрсөк болобу? Ооба. Биз атайын ошону көргөндөн кийин мен Оштон тапкыр жеп көрбөктүрмүн деп атайын келдим сизге. Siz Oshtiq bo'lasizmi? Жок, Оштон эмесмин. Mana. Ошко бирок бат-баттан эле келчүм. Юнтанза дегенде ошо кече жакында гана интернет желесинен көрдүм да. Домашний qaymoqda жасалат да. Каймактан жыты келет экен, Ооба. Курамында эмнелер кошулат айтсаңыз? Quramida un, suv, tuz, ozgina дрожжи ko'ptiriladi. O'shunga qaymoq surkab tayyorlanadi. Jupqa joyib, cho'zib
O'raladida. Birden berbeysizbi? Mayli. Basi qanchadan? 100 so'mdan, 100 so'mdan. 100 so'mdan ekan. Men o'zim buxgalter bo'lib ishlaganman обществda. O'qigan ayolman. Xo'jayinim o'tib ketgandan keyin o'zim yolg'iz uyda qisilib, bular chiqarmaysizlar-a? O'sha tirikchilikka chiqqanman-da. Biz otam o'zi yetimlarda cho'ng'ayib, bizni barlig'imizni o'qitgan. Anan o'sha yo'ldoshimiz sen o'g'ildan keyin O'tib ketgan ekan, uyda o'tirgandan keyin tirikchilikka chiqib ketdim. Beringlar qizim bor, turmushga chiqib ketgan. Yolg'izlik qizingiz bormi? Jalg'izlar qizim bor, ular yaxshi yerga tushgan. Andan keyin turmushga chiqqan yo'qsizmi? Yo'q, ne хочу. Kuyovim yaxshi inson edi. Achchiq solayim bolam, sous. Ova. O'zingizga yoqadi yumushingiz? Juda yoqadi, chunki menchi bu yerda el bilan, odamlar bilan, mata ejalarim ko'p, shular bilan suylashib, gaplashib o'tiraman. Sizga o'xshagan yosh qizlarim bor, semeyniy problemalari bo'ladi. Ularga bir opasi qatori, enasi qatori sovet beraman va ko'plarning turmushlari yaxshi bo'lib ketdi. Ketib qolaman deganlarni qaytarib keldik. Jashash o'tadi, boldarim menichi eni deb mendan uchrashib o'tadi. Kichkinakay lalichkalar ham. Gece chiqmay qolgan kunlaringiz bo'ladimi? Ova, Izdashib bo'lish kerak. izdashadi, telefon chalishadi. Chalib qo'y. Nega chiqmay qoldingiz? Ova, so'rashadi, telefon chalishadi. Doimo izlab kelib, boshqa yoqdan izlab kelgan qarindoshlaringiz bormi? Bor. Student bo'lib o'qib, bu yerda o'quvni bitirib, sizdaqa qizlar turmushga chiqadi. Ular shunga talg'aq bo'lganlari bor. Kuyovlari kelib, kelinchagim deydi, bir haftadan beri yonma meni. Jadotda shu yerda ekansiz deb istab kelib olishadi. Ko'p yillar mana Rossiyalarga, u yoq bu yoqlarga ketib qolishyapti-yu, o'shalar yaqinda Amerikadan ham kelishibdi. Deb, siz ko'rinmay qoldingiz-ku desam, Amerikada 4 yil ishlab keldik deydi. Mayerda Elzada degan qiz yashardi-da boldari bilan. Kim chaqiryotadi deb kelib quchoqlab ko'rishdi. Boldari kichkinakay vaqtida, hozir maktablarni bitiribdi, katta cho'nglari. Kelingiz mana ostib ko'raylik. Oling bolam. Bismillah deb ko'raylik. Mana bismillah. Здравствуйте. Yoqdimi? Ayvay so'nkan. Bunun emesinde bunday ayvay sirtqi ko'rinishidan yaxshi ko'rinadigan, biroq qamiri ayvay juqa joylayotgan. Dama ova. Sayoni üst-üstüne Ova slayoni. Ayvay so'nkan. Baringizlarga dal shu Oshko kelganda bu yoqqa apaga kelib, yuntanzi jegile demekchiman. Men dag'i ko'rib, biroq bunday internetdan ko'rib dele menda qiziqu bo'lgan bo'ldi. Ko'pchiligi o'xshab ko'rib olib, izlab kelib bo'lish kerak. Geylar bormi o'sha atayinli internetdan ko'rib olib, ana izlab keldim deganlar. Ova, ko'pi keldi. Bir kelinlar syomka qilib ketgan ekan, uni ham men bilmay qolibman. QBKdan keldim deb haligi shunga talg'aq bo'lgan edim deb kelganlarni ko'rdikda o'shalar. Telefonga olgan ekan, istab kelishdi. Undan keyin har bir o'sha Oshko kelgan konoktor bo'luvchi, dal shu Oshda turib yuntanza joygan der bo'lib, baringizlar qarshilashib, sayba so'nki men o'zim maydamantizni yaxshi ko'rib atayin maydamanti uchun dag'i gede Bishkekka ala kelgilichi deb so'ranib paldirtat bo'lishimda, endi dal shu suyukli tamoqlarimning qatorina yuntanza qo'shib qo'ydi. Rahmat, cho'ng rahmat. Cho'ng rahmat. Ayva so'nkan. Rossiyalarga olib ketishadi. Bu yerdan ketgan o'rislar bor-ku. Bularda opalari, mamalari qolgan bo'lsa, o'shalarni olib ketishadi. Bishkekka olib ketishadi tez-tez 10ta qilib. Samolyot bilan ketganlar. O'g'lim yaxshi ko'radi, kuyov bolamiz zakaz qiluvdi deb olib ketadi. So'nim. So'm lekin negizili bayag'i boshida satayotganimizda darovli qirdarlar go'ydili. Sekin-sekin. Qiyin bo'ldi-ku. Sekin-sekin. Endi bizni taniganlar prямо kelib olishdi. Boshida endi uncha bilmaganlar. Musulmonchilik asta-sekinda. Ova. Cho'ng'aytib, boshqa bir joydan atayin bir cho'ng mesda achayin degan o'yingiz bo'ldi-ku? Ova, uni planda bor. Endi meni yoshim u birga yetdi. Jiyanlarim, singllarim planlarda bor, xudo xolasa. Bir kichkinagina bir kafeshka qilib u yerga. Kofe-mofelar bilan qilsa yaxshi bo'ladi-ku. Qishda dili chasib? Ova, qishda ham chiqaman, suvda ham o'tiraman shu yerda. Bunda. Ova, inaqda addihat qilaman, u chiqaman suvda. Qiyin ova.
ысыкта. Şükür. Isık kiyim olaman da. Kışında деле ушундай эле өтөт, Ova, 80 ыстыкта. ova. Tanjaniler sağ bolsun sizler diyem. Tinch bo'linglar. Amin. Sizlar. Dal ушул юнтанды Иншаллах. сүйүүчүлөрдү ар дайым кубантып эле жүрөрүңүз. Amin sizler. Көп жашаңыз. Amin. Rahmat Аябай sizlerge de. дамдуу экен. Amin. Жасайт экенсиздер. Çoğun rahmat sizlerge. Ошко келгенде келип турам. Köngül bulganlar için sizlerge de rahmat. Kelip yutan zeyip ketkiler. Sizlerdi kütüp kalaman. Sizlerdi bardırlar жақсы көрüm. Бул Юнтанзе Оштун кайсыл жеринде десеңиз, Юго-Восток району Народныйдын жанында эже 4 мезгил бою турат экен. Эгерде дал ушул интернет желесинен көрүп алып жеңиз келсе, анда сөзсүз түрдө Ошко келгенде эжеге келип кетсеңиздер болот экен. Бул жака номерин дагы калтырып коем. Жеткирүү кызматы менен алдырам дегендер үчүн. Дагы кандай кызыктуу жерлер бар билсеңиз, комментарийге жаза кетиңиз. Мен болсо коштошом. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө.